لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Dragi braća, počituvani sestri, assalamu Allahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Deneska, inša Allahu ta'ala, ke se družime so eden golem pobožnik, so jedna ličnost koja što je zabeležena u istorijata na islamot. Se raboti za jedna slučkavo koja što ima mnogo golemi pouki za site nas. Se raboti ili stanува zbor za to kako nije treba da bideme iskreni, kako treba da bideme bogobojazljivi i kako treba da ja razbereme suštinata na verata vo vozvišenju od Allah subhanahu wa ta'ala, a i to kako u sekoj moment treba da se potpirame na naši od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala, a dodadete i ušte deka seto toa ke se krunisa so iskreno upatena dova kon vozvišenju od Allah subhanahu wa ta'ala. A iskrenata dova, moment od koga go moliš Allah subhanahu wa ta'ala, ti gi otvara site vrati na dobroto. Ti gi otvara site riznici na ona za što ne si znao deka postoji, a gospodar od Allah subhanahu wa ta'ala sigurno od njegovata milost ke ti go dade. Junak od na naše to denašno kažuvanje se vika Hatim el Asam, bil mnogo golem pobožnik, ne znao da se odvojio od ibadetot. Bil poznat kaj lugeto kako mnogo iskren, česen i pobožen čovek. Imal jedan problem, bil mnogo siromašen, a imal golemo semejstvo, imal mnogo deca, imal žena. No, kako što kažavme, bil mnogo siromašen. Jedan del rešil deka mu je vreme da trgne na hadž, sobiral kutri od cel život, sobiral pari i konačno se odlučil da trgne na hadž. Međutim, koga svoja ta namera im je otkrila negovite bliski, ti je kako, site kako jedan skoknale, kako smeš da trgnaš na hadž, kako sakaš da odiš na ova verska ekskurzija, a nije sme siromašni, ne znajeki deka to malku nešto što go trgnalna strana od parite, neli go štedel celio svoj život. Međutim, poglednete go ova čudo, samo najmala ta kerka, samo najmalo to dete mu dalo podrška i mu reklo: tatko moj, trgni, potpri se na Allah, gospodar od Allah subhanahu wa ta'ala, ke se pogriži za nas. Taka naši od junak Hatim el Asam trgnal. Utredenta vednaš se počustvuvale tragite na siromaštijata i na materijalната potreba vo semejството. I site kako jedan počnu majki od majkata pa preko brakjata i sestrite go napadnale najmaloto devojče, obvinu vajki go deka to je vinovno zašto deneska tije nema što da jadat. I toga se slučuva čudo, ova je iskrenost, ova je bogobojazljivost i ova je težinata i važnosta na dovata koja je upatuvame kon vozvišenju od Allah subhanahu wa ta'ala. Ova malo dete, koje je bilo porast malo, po godini malo, međutim bilo zrelo, bilo golemo, bilo odrasnato, srce to prepolno so iman, dušata prepolna so ljubov, iskrenost i cvrsto ubeduvanje vo gospodar od Allah subhanahu wa ta'ala. Gi dignalo svoji terace kon gospodarot i reklo: gospodaru, spasi me od napadite na moje to semejstvo. Gospodaru, otvori gi portite na tvoje to davanje. Daj mi na moje to i na moje to, daj mi mene i na moje to semejstvo i smiri gi, gospodaru, onaka kako što samo ti možeš da gi smiriš tvoji te robovi. Ne završila se od ovata, se slučilo čudo. Togašnji od sultan, koji što imal običaj da gi obikoluva kukite na svojite podanici, pominuval so svoja ta vojska, so svoj ministerski sostav, kako bi se kažalo so deneše rečnik, pored kukjata na Hatim el Asam i tok mu tuga go pogodila golema žed i pobaral da mu donesat čaša so voda. Vojnicice zatropale na vratata na kukjata na Hatim el Asam. I toga se slučilo ušte jedno čudo. Pripadnicite ili žitelite na kukjata, semejството на Hatim, vednaš pobrzale da mu prinesat ladna voda na sultanot. I Allah Đelešanu dava da se sluči slednovo. Koga sultanot se napil od vodata brakja, rekol deka nikogaš vo životot ništo poubavo ne vkusil.
nikogaš nikakva voda, nikakov pijalog, ma nikakov nektar, nemalo poubav vkus od ta obična čaša voda i ništa po inaku. Međutim, Allahovi odberičet se naogjevo dovata koja što ja upatila malata devojka kon nezini od gospodara Allah subhanahu wa ta'ala. Togaš sultan rekol, vika čiva je ova kukja, mu kažele kukjeta na Hatim el Asam, vika zarem Hatim, vika golemi od pobožnik, da, pa kada je to i zašto toj ne me dočeka? I luge to mu rekle deka otišao na hađ. Togaš to i rekol, ako otišao na hađ, togaš jas obilno ke go nagradam njegovo to semejstvo. Ja izvadil kesata so zlatnici i im ja dal. I vo eden moment semejstvo to na Hatim se zbogatilo. Od siromašni stanane bogati luge. I ne bilo dovoljno, tuku gospodar od Allah subhanahu wa ta'ala ušte povek je dava beričet na dovata na ona devojče. Preku jazikot na ovoj sultan koji što se svrtil kaj svojite ministri, kaj cela ta svoja vlada koja mu bila vo pridružba i rekol, vika koji mene mesaka, koji na vistina go počitува mojot autoritet, ke go stori ova što ja spredmalko go storim. I ovi je side kako jedan gi zgrabile svojite kesinja so zlato i site kesi so zlato gi frlile pred kukjata na Hatim el Esam i samo vo jedna sekunda semejstvo to na Hatim el Esam stanalo najbogato semejstvo vo nivni od grad počituvani moji. Poglednete go blagoslovotna dovata, poglednete ja milosta Allahova, poglednete ja proškata Allahova i sve koga znajte imate na um. Posebno vo ovoj mesec, vo mesec od Ramazan, koga gospodar od gi uslišuva i se odziva na site naši doji. Barajte što sakate, barajte koliko sakate. Gospodar od sigurno ke prihvati ako sme iskreni. To je vo svoja ta knjiga veli وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. I tije koji što se plašat od Allah od sekoja situacija ke im sigurno ke im dade izlez i ke im dade ona što nego očekuvat i od ona strana od koja što najmalku se nadevat gospodar od obilno ke im dade. Allah Đelešanu da ve nagradi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.